Međunarodni dan tenisa obeležen je i u Gračanici. Polaznici škole tenisa održali su čas iz ovog sve popularnijeg sporta svojim drugarima u osnovnoj školi Miladin Mitić. Njihov trener i nastavnik Dejan Živić smatra da je ovo dobra prilika za učenike da počnu da se aktivnije bave tenisom. Danas smo spojili lepo i korisno. Lepo to što dajemo svoj doprinos obeležavanju Svetskog dana tenisa i na taj način se pridružujemo akciji koje se širom sveta održava u ovom trenutku. Bilo da je to bilo juče, danas ili sutra, znači ova 3 dana bit će tih manifestacija. S druge strane, zbog čega je korisno? Korisno zato što smo tenis doneli, tako reći, deci u školu. Da oni mogu da vide, da im se pružaju mogućnosti da mogu da se bave tenisom, besplatno je, dostupno je, jer ovo sve funkcioniše pod pokroviteljstvom opštine Gračanica. Škola tenisa u Gračanici postoji već 4 godine, a njeni polaznici su do sada osvajali brojne trofeje na takmičenjima po Kosovu i u Srbiji. Ja sam osvajao mnogo turnira po Prištini. Moj najbolji trofej koji sam osvojio je bio u Aranđelovcu. Tada sam osvojio drugo mesto. Mnogo volim ovaj sport. Moj idol je Novak Đoković. Jel bi volao da jednog dana budeš uspešan kao Novak Đoković? Da, naravno. Ko ne bi volao. Zato što je to popularan sport i imam svojih idola u tenisu. Ko je tvoj idol? Pa Ana Ivanović i Novak Đoković. Takođe. Zbog čega si se ti odlučila da treniraš baš tenis? Pa baš tenis zato što dosta mojih drugara isto ide, pa su me nagovorili i super je sport. Se nisi pokajala? Ne. U školi Miladin Mitić rado ističu i sa ponosom govore o uspesima svojih đaka. U našoj školi postoje takmičari nižih i viših razreda koji su osvojili nagrade na teritoriji Kosova i Metohije i ovo je mnogo značajno jer škola tenisa poprima veliki značaj u celoj Srbiji, a i u svetu. I ovo će animirati decu osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici i sve decu u celoj Srbiji da se posvete tenisu. Za učenike nižih razreda osnovne škole Miladin Mitić, pored edukativnog, pripremljen je i mali takmičarski program. Đaci koji su bili najuspešniji dobili su skromne poklone od predstavnika škole tenisa.